Je li smatraš da su žene inteligentnije od muškaraca? Ne smatram, mislim da su muškarci inteligentni. Ne, ja s kojom sam god curom pravio intervju, rekla je obrnuto, sad ne znam ko je tu pravo. Zašto misliš da su muški inteligentni? Pa općenito sposobniji su da više zarade, imaju više potencijala u životu, postižu veće uspjehe u svemu, u sportu. Možda su žene potlačene, su slabiji spol, pa možda zbog toga, a? Ma nisu, ne bih rekao. Jel misliš da su žene inteligentnije, a da su muškarci baš zbog toga što su manje inteligentni jednostavno ili upravo zbog toga obrnuto? Možda oni sve shvaćaju pa i nemaju toliko potrebu za nekakvim razgovorom i tako da. Pa iskreno mislim da su manje inteligentni. Mislim da su jednostavno u nekim stvarima zakinuti što ih čini jednostavnijima. Na primjer, žena može raditi 6 stvari istodobno, muškarac radi jednu i jedva napravi tu jednu. A kamoli tih drugih 5, on ne stigne razmišljati o tih drugih 5. Rijetki su muškarci koji imaju malo razvijeniju tu emocionalnu inteligenciju i koji razmišljaju kao žene. Jesu li žene inteligentnije od muškaraca? Da, apsolutno. Jesu muškarci stvarno lošiji od žena općenito? Da, jesu. Je li muški iskorištavaju žene? Žene iskorištavaju muške. Pita žile su bolje žene ili muški? Iskreno. Mislim da su žene. Mislite kao jel vjerujem u muško-ženska prijateljstva? Pa ja vjerujem, evo. A mi su upali hitove da nam ne sviraju. Nema sunca. Ante ne zna plesat, pa ne mogu sad reći vam plesat. Vidi. Idemo tamo. Pa nemoj, dicas. Evo, upravo idemo prema 2 cure koje ćemo nešto pitat, a sudeći po njihovim licima, ja mislim da su iz Čečenije.